Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Nshuti bavandimwe, tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa ni mu gihugu cy'u Burundi, niho tugomba kugenda tuza twibanda turebe ngo amakuru aturukayo bimeze bite. Reverien Ndekuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, byamaze kugenda mu by'ukuri bitangazwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu bikomeje kugenda bimuhindukana umunota ku munota. Amakuru yamaze kugenda amenyekana yuko uburwayi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bwakomeje kuba uburwayi, ndetse urwego rw'ubutasi CNR mu butaka bw'igihugu cy'u Burundi nirwo rukomeje kugenda mu by'ukuri ruburizamo amwe mu makuru akomeje kugenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ubuzima bwe buri mu kaga kuva yava mu gihugu cya Ethiopia ubwo yatorerwaga kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Amakuru aravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye rwose yongeye kuba yagirirwa nabi mu buryo bwo kurogwa. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nanone nshuti bavandimwe mudukunde tuze kugenda tureba ko bita Sandra Umuhoza ku munsi w'ejo wamaze kugenda afungurwa. Uyu ni imfungwa ya politike yari yaramaze kugenda atabwa muri yombi kubera bimwe mu bikorwa bya politike yakomeje kugenda ashinzwa, harimo kunenga ibikorwa by'ishyaka riri ku butegetsi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi CNDD-FDD, aho bivugwa yuko nyamuneka ibintu byamaze kugenda bihinduka. Nanone kandi turaza kugenda dukubitira mu bijyanye n'ibivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yasubijwe kwa muganga ikitaraganya, ndetse ubuzima bwe bukaba bwaba buri mu kaga. Ibi biraterwa nuko amaze igihe atagaragara mu ruhame, ariko nanone bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu bikorwa bya politike bye bya buri munsi ndetse no kuyobora iki gihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agwiza abanzi batandukanye, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ibintu byaba byaramaze kugenda bimuhindukana. Turaza gukubitira mu ishyaka n'ubundi bwite tubabwire CNDD-FDD ndetse na Reverien Ndikuriyo ukomeje kugenda ashinzwa byinshi. Ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri gushinzwa uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yuko ibibi byose ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi uyu mugabo yaba abiri inyuma, ndetse bikavugwa yuko ashaka kuba yakiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka utaha w'2027. Ni Reverien Ndikuriyo wagaragaje yuko mu by'ukuri yizewe n'imbonerakure ndetse n'urubyiruko n'abaturage batandukanye hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone Perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo yakoresheje benshi bibajije uburyo yabigenje, yamaze kugenda mu by'ukuri yongera kumuha umwanya mu ishyaka nko kuba nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, mu gihe byari byamaze kugenda byemezwa yuko uyu Reverien Ndikuriyo atazongera kuba umunyamabanga w'uyu mugambwe CNDD-FDD, ndetse byavugwaga yuko nawe yaba ari mu mabanga cyangwa se yaba arimo arategurirwa kuzatangwa nk'umukandida shyaka w'iri shyaka, nk'umukandida perezida w'iri shyaka. Ariko nanone bikavugwa yuko amakimbirane yose akomeje kugenda agaragara yaba ku burwayi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, byaba biri guterwa no kuba mu by'ukuri muri iri shyaka hakomeje kugenda ibintu bihinduka. Turaza kugenda tureba ibyari byo tuze gukubitira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tubabwire nanone yuko abaturage bo mu Cibitoke, mu Cankuzo n'ibindi bice bigiye bitandukanye bamaze kugenda mu by'ukuri bahitamo uwo bagomba gutora mu gihe CNDD-FDD izaba yatanze umukandida perezida. Biravugwa yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe yaba atanzwe nk'umukandida perezida, izi ntara yamaze kugenda aheba, bivuga yuko amajwi muri ibi bice atazigera ayabona, kuko nibo ba mbere bakomeje kugenda mu by'ukuri bahura n'ibibazo by'ingaruka z'intambara biri guturuka mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turakubitira ku butaka bw'igihugu cya Kongo nanone tubabwire uburyo ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zihura n'akazi gakomeye cyane. Ku munsi w'ejo imirwano yabaye muri Warikare ndetse na za Kisangani. Biravuga yuko 23 yibasiye bikomeye cyane ibirindiro by'ingabo z'u Burundi, ndetse amwe mu majwi dufite yumvikanisha abasirikare b'abarundi bagowe n'intambara ndetse barashweho misile zikomeye cyane barimo baragenda bahunga. Bikavuga yuko rero uru rugamba rwo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kiragenda mu by'ukuri kihahombera. N'andi makuru menshi agiye atandukanye nyamureka turaza kugenda tureba ibyari byo izamuka ry'ibiciro ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, igitoro cyabaye igitoro, ndetse turaza kugenda tubabwira ibyari byo. Duhere ku ngingo rero yo bita Perezida
Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko ubuzima bwe bwa buri mu kaga mu buryo bukomeye cyane. Ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu minsi yashize ubwo yatorerwaga kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, benshi bakomye amashyi, ariko nanone abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bavugaga yuko ari cyo gihe cy'akandoyi, cyangwa se ari cyo gihe n'ubundi agiye gukoresha umukuru w'igihugu cy'u Burundi agakomeza kugenda mu by'ukuri abangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bikavuga yuko rero bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo babirebeye hafi, ndetse bagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nta kindi kintu cyo kumwitura kereka gushaka kunyegeza ubuzima bwe. Murabizi neza yuko ku kijyanye na succession dispute cyangwa se gusimburana ku butegetsi kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bigenda bizamo ibibazo, ndetse no mu myaka yahashize byagendaga bigaragara yuko gusimburana ku butegetsi kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi byagendaga bisa naho biba ibibazo. Ubu rero Perezida Evariste Ndayishimiye niwe uri murishyura ikiguzi, aho bivuga yuko amagara yiwe yaba ashaka gutsembagazwa cyangwa se yaba ashaka mu by'ukuri kuba yagandagurwa, mu gihe amakuru agaragaza yuko kuva uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatorerwa kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse agaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi agasasirwa ibitenge hariya mu mujyi wa Bujumbura, biravuga yuko benshi mu batarishimiye iyi nsinzi ikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagezeho bahise bongera kumuroga. Na mbere yaho gato murabizi neza yuko ayo makuru yakomeje kugenda acicikana avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ubuzima bwe bwaba burimo buragenda bushaka gushyirwa mu kaga. Perezida Evariste Ndayishimiye rero ubu biravugwa yuko ashobora kuba yaramaze kugenda ubuzima bwe abuhinduka, aho bivuga yuko yaba yarasubiye mu bitaro bya Kira Hospital, abandi bakavuga yuko yaba arwariye mu rugo iwe, ariko harimo haratangazwa amakuru agiye atandukanye. Benshi bakavuga yuko yaba ari mu bitaro bikuru bya Bujumbura, ndetse nihabura n'abavuga yuko mu by'ukuri yaba yaramaze kugenda ajyanwa mu gihugu cy'Ubuhinde kugira ngo ubuzima bwe barebe yuko babukurikirana. Turaza kugenda nanone tureba andi makuru agiye atandukanye avuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, turebe realite yayo, turebe Ntare Rushatsi icyo irimo irabitangazaho, ndetse na presidence muri rusange. Ariko nyamuneka ikigaragara cyo nuko aya makuru ashobora kuba ariyo kubera yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi murabizi neza yuko kugaragara mu ruhame ubundi ibyabaga ari ihame. Sandra Muhoza twari twamugarutseho, uyu yahoze ari umunyamakuru hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko yaje kwandika ubutumwa butandukanye bwohereza muri groupe za WhatsApp agaragaza yuko mu by'ukuri ngo muri CNDD-FDD haba harimo ikibazo, ndetse anagaragaza yuko mu by'ukuri ngiri ishyaka riri ku butegetsi ryaba ryarananiwe kuba ryarongora iki gihugu. Ariko nanone uyu yahise atabwa muri yombi, ndetse akatirwa imyaka igera kuri 5, bikavuga yuko yamaze kugenda arekurwa amaze gufungwa imyaka 2, aho bivuga yuko uyu nguyu mu by'ukuri yamaze kugenda arekurwa ahariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibibazo rero bikaba bikomeje kugenda bivuka, ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe ubuzima bugenda. Zimwe muri centre nucléaire z'iki gihugu cya Israel zamaze kugenda ziraswaho ballistic missile z'iki gihugu cya Iran. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bihinduka. Leta zunze ubumwe za Amerika zo zamaze kugenda mu by'ukuri zifata ibyemezo bikomeye cyane, byamaze kugenda bitangazwa yuko hamaze gutegurwa abasirikare byo igomba gukorwa kugira ngo mu by'ukuri barebe yuko bakora ibitero bikomatanyije cyangwa se bihuriweho, bigomba kuba byagenda bigabwa hano ku butaka bw'igihugu cya Iran hifashishijwe ingabo zo ku butaka. Biravuga yuko rero uko iki gihugu cya Israel cyabigenje muri Gaza, ubwo bagabaga ibitero hara ku butaka bw'igihugu cya Gaza bakoresheje intwaro zikomeye cyane, ndetse n'ibikoresho byose bishoboka bari bafite. Biravuga yuko rero aba ari wo mugambi ukomeye cyane Leta zunze ubumwe za Amerika zaba zirimo ziragenda zitegura, by'umwihariko kuri kiriya gihugu cya Iran. Ubwo muraza kugenda mumenya ibyo ari byo, ariko nyamuneka tukiri aha ngaha muragira ngo tuza kugenda tubabwira nanone andi makuru avuga yuko banavuga yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakabuza Perezida Donald Trump. Amerika ikaba yamaze kugenda yanzura yuko igomba gukoresha ibikoresho byo bya gisirikare, ndetse yifashishije ibigo byayo bya gisirikare biherereye hirya no hino mu burasirazuba bwo hagati, yaba mu gihugu cya Arabia Saudite, yaba mu gihugu cya Yemen, yaba mu bihugu bitandukanye birimo Kuwait, Leta zunze ubumwe z'Abarabu, ndetse na Qatar. Nyamuneka kugira ngo bifashishe izo base militaire kugira ngo bagabe ibitero kuri iki gihugu cya Iran. Iran yo yamaze kugenda
mu by'ukuri yidekarara ndetse inagaragaza yuko idateze kuba yadohoka, ndetse inagaragaza yuko igiye kwifashisha bimwe mu bitwaro byayo bidasanzwe, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yaba n'igihugu cya Israel, kugeza isaha bataramenya mu by'ukuri niba koko iki gihugu cya Irani cyaba gifite izi ntwaro. Ibi bikaba bikomeje kugenda rero mu by'ukuri biteza inkeke ndetse binateza ibibazo bikomeye cyane, aho bivuga yuko akarere ko mu burasirazuba bwo hagati kose kagiye gukwiramo intambara. Ariko nanone hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kuba yabaza Perezida Donald Trump by'umwihariko binyuze muri kongere y'iki gihugu, aho bivuga yuko ari buze kubazwa mu by'ukuri impamvu nyamukuru yaba yaramuteye kuba yagaba ibitero nk'ibi ngibi ku gihugu kibanyi cya Irani. Ariko nanone tukiri ahangaha mureke tuze kuza kugenda tubabwira mu by'ukuri ibyo Irani imaze kugenda ikora. Biravuga yuko rero ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye ibi bitero mu by'ukuri yiteze atari byo yabonye, kuko bari bazi neza ko bazakora operasiyo z'iminsi 2, ndetse n'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu cya Irani uwo bita Ayatollah Khamenei amaze gupfa, bumvaga yuko mu by'ukuri bizaba birangiye Irani izaba itakibashije kuba yabarwanya. Ariko barimo baragenda batangazwa mu by'ukuri n'ibyo iki gihugu cya Irani kirimo kiragenda gikora ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni Irani mu by'ukuri irimo iragaragaza ingufu zidasanzwe ndetse n'ibikoresho bisa naho bikomeye cyane, ibihugu byinshi bitari byiteze yuko Irani yaba ifite mu by'ukuri ibikoresho. Ariko nanone bikagaragaza yuko mu by'ukuri uru rugamba mu gihe Irani yarukomeza ishobora kuzashirirwa n'intwaro, ikaba yahabwa mu by'ukuri ubufasha n'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa. Mu by'ukuri muri intambara ibihugu birimo biragenda bikemangwa cyangwa se bitarimo biragenda mu by'ukuri bivugwaho rumwe. Benshi baragira bati kubera iki Uburusiya budatabara Irani, ese kubera iki mu by'ukuri Ubushinwa budatabara Irani? Kandi mu by'ukuri basanzwe bahuriye mu gihugu cya BRICS, nako mu muryango wa BRICS. Si ibyo kandi nanone murabizi neza yuko mu minsi yashize ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoraga operation iyo bita absolute complete cyangwa se iyo bita absolute operation. Iyi ngiyi mu byibuke neza yuko mu by'ukuri ubwo perezida wa Venezuela Nicolas Maduro afatwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nanone itangazamakuru ry'isi ryongeye kugaruka ku kijyanye no kuba mu by'ukuri igihugu cy'Ubushinwa n'igihugu cy'Uburusiya baba barimo barirengagiza inshuti zabo. Ni nk'uko rero bimeze ku gihugu cya Irani, aho bivuga yuko mu by'ukuri ibihugu byakabaye byaramaze kugenda byisanga muri iyi ntambara, bagafasha Irani kugira ngo mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika idasenya Irani nk'uko yasenye Iraq, nk'uko yasenye Libya ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye na za Afghanistan. Murabizi neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze kugerageza mu by'ukuri gusenya iki gihugu cya Afghanistan, ariko Afghanistan irabananira neza. Ubu rero bikavugwa yuko mu by'ukuri intambara iri mu burasirazuba bwo hagati ari intambara ikomeye cyane, ni intambara itari buze kugenda yoroha, ni intambara mu by'ukuri yamaze kugenda ifata indi ntera hariya muri biriya bice bikomeje kugenda biberamo imirwano. Turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi naho turebe amakuru akomeje kugenda avugwayo nk'uko twamaze kugenda tubibemerera. Ni igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda mu by'ukuri kigarurwa mu majwi agiye atandukanye. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu itangazamakuru byamaze kugenda bimenyekana yuko ashobora kuba yarazahajwe n'uburwayi bukomeye cyane. Ni uburwayi benshi batavugaho rumwe, hari aho bavuga yuko mu by'ukuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba yaramaze kugenda arogwa cyangwa se avangirwa nk'uko bigaragara. Ariko nanone ibindi bikavuga yuko yaba yaradukanye uburwayi bukomeye cyane burimo uburwayi bw'umutima. Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse no mu minsi yashize murabizi neza ko hakomeje kugenda hakwirakwira amakuru yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba arimo arazenguruka mu bice bitandukanye by'isi yivuza uburwayi bivuga yuko yaba abumaranye iminsi. Ibi ngibi bikomeje kuba kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka. Ariko nanone bikavugwa yuko guhera ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yongeye kugarurwa mu majwi n'abaturage b'iki gihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko mu by'ukuri hakabaye hafite ibyakozwe kandi bikomeye cyane, aho kandi nanone amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri yaba atari buze kugenda akurikiranirwa hafi ngo barebe ibikorwa byiwe ndetse n'uburyo uburwayi bukomeje kugenda bugenda, mu by'ukuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye ibintu bishobora kuzagenda bimuhindukana. Nanone kandi mudukundire tugaruke mu zindi ngingo zivuga yuko mu by'ukuri muri CNDD FDD cyangwa se mu ishyaka ari ku butegetsi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nanone indi ntambara ya politike no kurwanira ubutegetsi yongeye kuba yakaduka hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni Son Excellence Evariste Ndayishimiye we n'uwo bita Reverien Ndikuriyo usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'iri shyaka ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, bivugwa yuko baba barimo bararwanira ingoma.
aho bivugwa yuko kubera ibibazo by'ibitoro, ibibazo by'ubukene bikomeje kugariza abaturage, Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yaramaze kugenda atakarizwa icyizere. Ibi bikahita bituma no mu by'ukuri Reverien Ndikuriyo ariho yahita afatira nawe akagaragaza izina rye cyangwa se izina rye ku ruhando mpuzamahanga rikaba ryagenda rimenyekana. Ariko nanone bikagaragaza yuko mu by'ukuri iby'iki gihugu cy'u Burundi nabyo bikomeje kugenda bibagatera nzamba nk'akanyina wa nzamba, mu by'ukuri bikaba bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota. Murabizi neza yuko mu mwaka utaha cyangwa se umwaka uri imbere wa 2027 aribwo muri iki gihugu cy'u Burundi haba hateganyijwe amatora Perezida wa Repubulika. Perezida Evariste Ndayishimiye nago ari kuvugwaho rumwe, benshi baravuga yuko yamaze kugenda atakarizwa icyizere n'iri shyaka, bakavuga yuko rero uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ari ushobora kuzatangwa nk'umukandida perezida kugira ngo arebe yuko yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri bigaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we yaba arimo aragenda ananirwa. Turaza kugenda tubabwira yuko nanone